وحقمية وفرسان بك يجب بيشامية وبارتي كل جون بخا باور بن بسار بن إيمانا وهي كذا وهي حتى داوية شغلان بدن اگر ما كردا خاب يكرا باكور باجر ما بهبدا ما العراق يجي فرتش قازانش بكرا ما يجي إيران يجي فرتش قازانش بكرا هنك بالدوستاي هنك باتفاق وهنك شي بالزورا خامة تركيا ما بتر هنك تش قازانش بكرا دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستان جناب نلوچن رادیو دنگی گل دم باشکو دارین هجا ایرو دو گلانه 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده و دارین هجا امن چند ساعت 10 پیشکش بگین دم آزادی ر براپویا بله بریا تجدیدی بردلکی گران لسر جواکی تفرسکرین پارلمانتری دم پارتی کاموران تانهان درباره تجدید دج آن فراخبی کاموران تانهان دازانین کل امرالی 25 سالن حقوق هاتیه تونکرین وهاگود تجدید بویا بنگا همو پرسکری کان سیستم لدیجی مذاکره‌وان سرکی دوزار کرد و اکتور سیاسی بنگهین عبدالله öcalan دالی آبوری سیاسی جواکی حقوقی ده ماندوره کی نینی لجواکان تواdik. بله ببورین گودارین هجام نوچه خبر دوام دیکن کاموران تنها دیار کرد کو سیستم امرالی دولهدانه کی سیاسی وها دوام کرد. دیدم پیواژو چارەسەریە ده آرامی هاتبوو تورکیه دما تجدید هات گران کرنجی روش و گوهری و روشکی ختمی یا آبوری درکته هوله تخواستن تجدید لیمرالی و گوهرینن رببدکی سیاسی جبویجی لگل کریز آبوری کریز حقوقی دادگری جواکی بو سدم به پیکنا مافی مروان درکه با استا هدیشور پارلمانتر کاموران تانهان هری داویجی گود تجدید پرسکری که جدیه جواکین ترکیه گلین گرتین سیاسی بچاله کیا خود دجبری نشان دادن دایکو مالبات گرتیان جب نوبت عدالت دستک ددنه گرتیان دویل هر قاده تکوشنه لدیجی تجدید وره خورد کرن و که دم پارتی امی هم لپارلمنت و هم لگل پارتین دن تکوشنه بکن جبو چرا سریع پرساکورجی و جبو بجی آنین حقوق دوی ام همو لدیجی تجدید امرالی تکوشنه بکن بله پارێزەر یوسف ئەردۆغان ji got divê daxwazên girtiyan demildest bi cih werin anîn berdevke komisyona girtîgehan navendiya îhadê parêzer Yusuf Erdoğan têkildarî berxwedana girtiyên siyasî ji anê firaxivî wiha got daxwazê girtiyan ya rakirina tejdîdê û çareseriya pirsa Kurd bi rengekî demokratîk rawaye me wek îhadê ji bo rakirina tejdîda li îmralê û hemû girtîgehan gelek hevuldan kirin me piştî serdana li girtîgehan rapor amade kirin û ji saziyên peywendîdar re bi taybetî ji Wezareta Adeletê re şandin mixabin bi bêkirina mafan û tejî tê bêhtir giran kirin parêzer Yusuf Erdoğan dazanî ku girtî di her çalakiyan de rastî gelek bin pêkirînê mafên mirovan tên û bi taybetî destpêka çalakiyên greva birçîbûnê 27 miştara 2023 de lê pirsînê dîsîplînê û sürgünkirin jî li ser girtiyan tê ferz kirin heta 4 Nîsana 2024
Gefale pirsinin disiplini li ser girtiyan daha da xwarin. Mewekî ihade her dem zirara kurayedar û berpirsiyar dedine çalakbanên girtiyaniye ziman. Îro jî em ê heman mijarê bawekî berdewamî bînin ziman û divê demil dest daxwazên girtiyan werin qebûl kirin. Girtî li gorî destûra bingehîn û qanûnên dewletê li gorî peymanên navnetewî dixwazin tecîta li îmralê tecîta li hemû girtîgehan ji holê bêra kirin. Ev daxwaz rewa û mafdar e. Tecît rêbasekî işkence ye û ji bo avakirina aştê civakî divê tecîta li girtîgehên Tirkiye bi taybetî tecîta li îmraliyê dem li dest bêra kirin. Belemberê xwe bidin xinêre cenazeyên du kesên hatibûn qetilkirin radestî malbatên wan hatin kirin. 28 Nîsanê Dewleta Tirk bi balafirên şer êrişî çûltara navçe Sîdekan agirêdayê Hewlêrê kiribû û du welatî qetil kiribûn. Tîmên avakirina aştê civakî Sîpêtî Têkildarê êrişê daxuyaniyek de wiha got. Li gorî agahiyên hatine bi destxistin di 28 Nîsanê de welatên ji Rojhilatê Kurdistanê ji bo ku giya û pincarên demsala biharî kom bikin çûne suzanên herêma xinêre. Di encama êrişa balafirê şer ên Dewleta Tirk de du welatên ji Rojhilatê Kurdistanê hatin qetilkirin ji kesekî birîndar jî agahî nayê girtin. Sîpêtî destin şankir ku cenazeyên du welatiyan Ehmed Heydî û Resul Yunus Biştî 4 rojan radestî malbatên wan hatine kirin. Ajansa Rojnewîsê jî ragihand Resul Yunus zêwiciya babesê zarokan e. Ehmed Heydî jî xwedî zarokekî ye. Temenê wan ji navbera 45 û 55 de ye. Belê xelkê Başûra Kurdistanê ji gotin bi yekîtiyê gelek Kurd dikarin êrîşan rawestînin. Hejar Mergê û Nizar Derbendî derbarê êrişên Dewleta Tirk û Tifaka Gelek Kurd de axivî. ئێمە بانگەوازمان بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بۆ قیادەی کوردی لە هەموو حزب و ڕێکخراوە سیاسیەکان زائیدە سەرۆکی پەرلەمان سەرۆکی حکوومەت تەرۆکی هەرێم تەواوی حزب و ڕێکخراوەکانی سیاسی هەرێمی کوردستانی ئەم تەحەدا دەولیە ئەردۆغان بۆ سەر ناوچەکە قبوڵ نەکەن. ئەردۆغان بۆ هیچ وڵاتێکی دنیا نەچۆنێتی شەریفانێ هەبێت تەنانەت بۆ قۆبرۆس بۆ لیبیا بۆ بەشەی ئەوروپای شەرقی بۆ هەر شوێنە چۆ بەڵایەک و کێشەیەکی دروست کردووە کوردستانیش لە بەردەستی خۆیەتی وەک کوتمان بۆ نێتێکی داگیرکاری خەتەرناکات و بۆیە دەبێت گەلی کورد گەنج زۆر بەتوانە گەنج زۆر وشیار بێ لەو تەحەدیە زاڵمانی ئەردۆغانیەکان و ئەردۆغان بە پشتیوانی هێزەکان و لە باشووری کوردستان جێبەجێ دەکە یاخود لە باکووریش. بۆیە بانگەواز لە خەڵکی کوردستان دەکەم لە هەرموو گەنج و ڕێکخراوە سیاسی و مەدەنی و ڕێکخراوە سەربازیەکان ڕێکخراوە حزبیەکان دەکەم کە لە باشووردا وریابن وشیار بن لە بەرابەر ئەم تەحەدایانی گەلی ئێمەدا. دەسەڵاتی یەک لە دوایەکانی تورکیا نیشانیانداوە ئەگەر بێت و لە قاڕەی ئوسترالیاش کیانێکی کوردی هەبیت ئەوان دژایەتیانەکەن و ئەوە لەبار سەبارەت بەو 10 ساڵەش پرۆسەی لەشکرکێشی و ئۆپەراسیۆنەکانیان یعنی بۆ سەر باشووری کوردستان و بۆ شۆ ڕۆژاوای کوردستان درێژەی هەبووە هەتاکو ئێستا بە جۆرەها شێواز بە دڕندانەترین شێواز پێشێلی مافی مرۆڤیان کردیە لە هاوڵاتی لە لادێنشین لە سنوور بەزاندن هەموو ئەوانە یەکێکن لە ڕەفتارە فاشیستەکانی دەوڵەتی تورک. ئەوان ئەجێندایەکی دوورمەودایان هەیە سەبارەت بە مەسەلەی ویلایەتی مووسڵ یعنی لە خەون و خەیاڵیاندا هەیە ویساقی میلی دیسانەکە نوێ بکەنەوە و ئەوان لە دروستبوونی دەوڵەتی تورکەوە هەتا ئێستاکە ئەوان ئەو بەنامەیان هەیە کە جارێکی تێکرد دەست بەسەر ویلایەتی مووسڵدا بگنەوە کە هەموو باشی کوردستان لە سەردەمی پێش دوای شەڕی جیهانی یەکەمەوە کە بڵێن گرێداوی ویلایەتی مووسڵ بووە و ئەو بەرنامانیان هەیە و بەڵام ئیشاڵا سەرکەوتوینە بە یەکگوتووی یەک هەڵوێستی گەلی کورد ئەو خەونیان نایەتە دی. دوژمن هەرچەندی بەهێز بێت بەڵام ئەگەر کورد کیان و لایەنە سیاسەکانی کوردی یەکگرت و یەک ئامانج بن وەکو تابووری پێنجدەستە خزمەت داگیرکەران ئەوە کورد ئەتوانی بەرامبەر هەموو هێزێکی داگیرکەر بوەستیتەوە و بە یەکدەنگی و یەکبووی سەنگەری کوردایەتی بەهێزکەن ناتوانن لە هیچ پارچەیەکی کوردستان دوژمن سەرکەوتوو بوو. Belê keskin bayndırjı gut yekîtî û hevgirtina Kurdan ji herkûja şer e.
Hevserokê giştiye DBP Keskin Bayındır politikayên hilbijartinên AKP û serdana li Başûr Kurdistanê ji anê firin rixand. Keskin Bayındır dazanî tevî hemû hêliyan jî AKP di hilbijêrên herêmî de têk çû wiha got. Gelê Kurd di îradeya herî bilind de îradeya xwe xwedî derket. Lê Erdogan hê jî dişarede israr dike. Keskin Bayındır balkişan ser serdana Erdogan a Baxda hewlerê jî wiha got. Di demekê ku li rûşlata navî şertê belavkirin û hevsengî diguherin, desthilatdarî AKP MHP amadekarî şerekî giştî dike. Vinga serdana Erdogan Iraqê ji konseptekê nû ya tasfîkina Gelê Kurd e. Ji xwe beriya serdana Erdogan êrişên li dijî gerîlayên azadî jî dest pê kirin. Li dijî vê konsepta şer a li ser Gelê Kurd yekîtî û hevgirtina Kurdan ji hirkuja vê konseptê ye. Yekîtiya netewî ya Kurdan dikare destketên Kurdan biparêze. Mixabin pedekê tucarî nebûye parçek ji hêza parastina nirxên civakî yên destketên Gelê Kurd. Ev ji bo sedem ku pedekê ji hêzekî Kurdistanî dûr bikeve. Îro bi destûra pedekê û piştgiriya wê li Başûrê Kurdistanê zêdî heftê barekên leşkeriyên Dewleta Tirk hene. Dewleta Tirk heta îro statûya Gelê Başûrê Kurdistanê qebûl nekiriye. Her dem û di her dem û vê demê de jî Kurd tef yek dîtin û êrişî wan kiriye. Lê pedeke ev rewş tu carî rast nenirxandiye yek û êrişên Dewleta Tirk rawa dike jî pedekê. Keskin Bayındır herî dawî ji got rewşa dawî li Hewlêrê rûda jî siyaseta alê wêdetir e. Heman rûjê Erdogan serdana Iraqê gerin lê li Iraqê ala Tirkan li kolana nehatin teleqandin. Gelo çima li Hewlêrê hebû. Gelê Başûrê Kurdistanê nerazî bû. Li Hewlêr biborîne li Bexmûr, li Şengalê û gelek bajirên Başûrê Kurdistanê nerazî bûn hate nîşandan. Eger ev nerazî bûn li ser bingehekê rast bêne nîşandan wê tu hevkariya li dijî destketên Kurdan bi ser nekeve. Belê yenekê ji got em ê li dijî her hewlek nerewaya paşxistina hilbijartinê bin. Mekteba siyasî yenekê duh dibin serokatiya Bafil Talebanî de civiya û piştî civînê daxuyanê de. Yenekê got yenekê her hewlek otorîter li ser li hevkirina navbera partiyan de ji bo paşxistina hilbijartinên Parlamento Herêma Kurdistanê red dike. Divê hilbijartin bê nekirin û weke komîsyona bilind a hilbijartinên Iraqê destnîşan kiriye hemû tedbîrên yasayî bêne pêkanîn. Her hewlek ji bo paşxistina hilbijartina li dijî biryarên Dadgeha Federalî û tedbîrên Komîsyona bilind a hilbijartina ye. Ev hewl wê di paşerojan de rewşekî siyasî ciddî ya siyasî derxeholê. Yenekê ragihand wan di civînê de sê xal pêşirandine wiha got. Em ê di hevdîtinên eşkere û ciddî bi dostên proseyê siyasî ya Kurdistanê Iraq civaka navdewletî û dewletên girtî re bikin û wan ji pêşketinan agahdar bikin. Li gel hêzên Kurdistaniyê ku doza pabendbûna bi dema hilbijartinê re dikin, em ê li hevkirina netewî bikin. Em ê hewl bidin demokrasî were xurtkirin. Em ê li gorî destûra Iraqî û yasayên cibîcîkar parastina mafeyên gelê xwe bikin. Yenekê herî dawî ji bank li herkesê kir da ku piştgirî bidin vê tekoşîna legal û demokratîk. Belê li Hewlêrê li Hîrabû jinekî jiyana xwe ji desta barana zêde li bajarokê Kurê a girêdayê Hewlêrê bû sedema lehiyê. Ji dîmenê ji Hewlêrê hatin ji ber lehiyê dîwarekî li weşe ser çar jinan de. Jinekî jiyana xwe ji desta çar jin jî birîndar bûn. Parastina sivîl a Hewlêrê jî bûyer piştrast kir. Belê qeyûma xespkar mala jiniya kardilenê xesib kir. Hate diyarkirin ku mala jiniya kardilen a girêdayê Şarediriyê Rêzanê piştî hilbijartinê ji aliyê qeyûm ve hatiye xesibkirin ji kursiyan heta sarin cî hemû tişt birine. Piştî hilbijartinên herêmiyê Sûyekê Adarê Dem Partî birêjekê bilind a dengan Şarediriya Rêzan Amedî bi dest xist. Hevşeraderên mazbatê xwe girtin çûn Şarediriyê û dest bi xebatên xwe kirin. Hevşeraderên Dem Partî di destpêkê de zirarên ku qeyûmê xespkar dane Şarediriyê Rêzanê jî lêkolîn kirin. Di encama lêkolînan deşkere bû qeyûmê dagirker hemû saziyên Şaredirî talan kirine. Yek ji wan saziyan jî mala jinê ya Kardelen e. Koordînatora mala jinê ya Kardelenê Emîne Baştaş derbanê mijarê de wiha got. Qeyûmê xespkar di 5 salan de hemû saziyên jinan vala kirine. Me di sala 2011 de li Şarediriya Rêzanê mala jiniya Kardelenê ava kir. Qeyûm ez û hevalên me sürgûnî qadên cuda kirin. Bi salan mekedekê mezin da bû mala jinê. Lê qeyûm ji sarincê bigire heta petekan
سبلخانه بویا کرسین رونشتنه ماسه هر تشت برنه حتی به کرسین شکستی جی برنه امینه به اشتاشکوت امیج ریببریه ماسه و کرسیان بینن و دست بخابتین خوین لبر بکن بلد جدم پارتی درباره برجی که دجی داخوینی هات داین ریببریه دم پارتی یا رحای جبو شردار برجی که محمد بگید که 29 نیسانه جی پارتی استفا کرد داخوینی دا وها گود و هر تم بشرمی دبیرا گلین باشر دبه و بانگا استفا کردن جی شرداری لیکر داخوینی دم پارتی جی لسر حساب اکسی هاته بلاف کرن و هاته گوتن محمد بگید که وینا گل دای بر بازاریه و هر تم شرمی دبیرا گلین باجر دبه دم پارتی بانک لم محمد بگید کرد که دمل دست شرداری استفا بکن بله بلوچه داویجم برای خواب بدن شنگاله لشنگاله جبو زاروکان پارک کنو هاته آوا کرن پارک هاتی آوا کرن جناوه پارک آخینه لباروک جالیه شردریه و هات آوا کرن پارک آخین یکی گلان دروژا کار کرن ده بمراسم کی هاته بکرن ده مراسم ده شردری گل آبوری که هفسروکی مجلس خاصی دموکراتیک آشنگالی نایف شمو اندام ریببریا شردری نعیم شنگالی آخوین و که نپارکی لزاروکان پیروز کردن خردلیا دریا پارکی جی دایکا شید زردشت و دایکا آخین به هفره برین پیشتیا خفنا شاهی پیکات آخین اکونا ویل لپارکی هاته کرن چاره طبقه 2024 لقامپا چمیشکو یا لزاخوی لگل با بخوا فاروق میرزا یجی کوچبر شنگالی جالی کسی کی خلکی دهو که به هات قتل کرن ریببریا پولیسان درباره بیاره دگوت پیشی دست آفتن آخین پاشی وی لگل با وی کشتنه دما آخین هات کشتن جی 6 سالی بو او بیاردن و جواک ازیده بو سدما هرسه که مزن و باندور کرد عندس خوشي الريبابانيا بلديا أبورم وهمو عندها مليون بله